Rwandatonight. CTU ijambo ry'imena ryagaragaye ku mwenda wa Afande Captain Kagame ku munsi wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ku mbuga nkoranyambaga hose hagaragaye iyo foto, benshi bibaza niba uyu musirikare w'inyenyeri 3 umenyerewe mu mutwe kabuhariwe wo kurinda umukuru w'igihugu n'amushamikiyeho Republican Guard cyangwa se RG abo mukunze kwita abajepe, yaba yaravuye mu gisirikare akaba yarabaye mu polisi, dore ko imyambaro yagaragayemo isa neza n'iy'abapolisi. Benshi batekereje ko uyu ari umutwe w'igipolisi, gusa ntibagiye kure y'ukuri. Reka mbisobanure. CTU bivuze Counter Terrorist Unity, ishami rishinzwe kurwanya uwo ari we wese wagira aho ahurira n'iterabwoba. Igipolisi cy'u Rwanda National Police gitanga amasomo atandukanye, ariko by'umwihariko reka mvuge kuri amwe muri yo atangirwa mu kigo cya CTTC Mayange. CTTC bivuze Counter Terrorism Training Center. Ikigo giherereye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, kikaba gitanga amasomo yihariye ku bapolisi babarizwa mu mutwe udasanzwe wa Special Force. Reka mbisubiremo, abapolisi babarizwa mu mutwe udasanzwe wa Special Force. Aba bahabwa amasomo menshi, ariko by'umwihariko Special Weapon and Tactics ibizwi nka SWAT course, hakiyongeraho ubutasi Basic and Advanced Intelligence course. Bahabwa kandi ajyanye no kurwanya ndetse no gukumira ibitero by'iterabwoba Counter Terrorism course. Aba rero nubwo ari abashinzwe kurwanya iterabwoba, sibo Captain abarizwamo. Republican Guard abarizwamo ubundi bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'abamushamikiyeho. Aba rero ntaho bahezwa iyo bigaragara ko mu rwego rwo kunoza umutekano w'umukuru w'igihugu bakifashishwa. Mu rwego rwo kunoza umutekano w'umukuru w'igihugu bakwifashishwa no mu yindi mitwe ya gisirikare. Mvuze imitwe ya gisirikare kuko CTU ishamikiye kuri SOF, Special Operations Force, umutwe wa gisirikare utumwaho rukomeye mu butumwa bwihariye uyoborwa na Major General Ruki Karusisi. CTU y'aba Special Force uzababona bafite ikirango cya CTU mu gatuza, ariko ku kaboko kabo hariho ikirango cyabo gisanzwe cya Special Operations Force. Abajepe rero bo bayoborwa na Major General Rwagasana, bigiramo abashobora gukora inshingano za CTU igihe bibaye ngombwa bitewe n'imyitozo bafata mbere na nyuma yuko bisanze muri uyu mutwe. CTU y'abajepe kandi igira ibirango byihariye, kuko ku kaboko kabo uzabona ikirango kiriho umusirikare ufite imbunda yegereje ku maso, ubona ko yiteguye kurasa, azengurutswe n'amagambo ya Loyalty Protection. Nguko uko Afande yagaragaye mu mwambaro wa CTU. Mbere yuko nkomeza, nyemerera nkwibariza, uretse kuba uzi ko ari umwana w'umukuru w'igihugu, ukaba uzi ko abarizwa mu mutwe w'abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu, n'iki kindi umuziho? Ubuzima bwe bwose kuva avutse kugeza ubu n'icyo ubuziho? Wageze kuri Rwandatonight. Aha n'ibidasobanutse bisobanurirwa amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nzo tuganiraho kuri iyi channel. Njye nitwa Eric Rukundo, ngwaye ikaze. Ikaze mu muryango wa mbere, mu nzu ya mbere barizwamo abambere mu Rwanda, First House, First Family. Turi kuganira kuri Kagame. Ubundi amazina yose ni Kagame Kigenza Ian. Aya mazina ye afite icyo avuze, kuko nk'ubwo Kagame ni izina ry'umuryango ko ryitwa abana bose banyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Kigenza ni izina rituruka mu bisekuru bya nyakubahwa Perezida Kagame n'uyu muhungu we, kuko ubundi Perezida Kagame ibisekuru bye umuhereyeho, nk'uko byagaragajwe n'umwanditsi Nsanzabera Jean de Dieu mu gitabo yanditse kuri Perezida Kagame, akakita intwari y'izahabu yakebanuye u Rwanda rukongera kubaho, yashyize hanze muri 2018. Kagame wa Rutagambwa wa Kampayana wa Kigenza wa Rwakagara. Izina Kigenza rero niryo Perezida Paul Kagame haye umuhungu we akaba umwana we wa gatatu n'umuhungu we wa kabiri. Nkuko mbikesha igitabo cy'umwanditsi Jean de Dieu Nsanzabera nakubwiye hejuru cyitwa intwari y'izahabu yakebanuye u Rwanda rukongera kubaho, yanditse kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, agaragaza ko Kagame yavutse mu 1995. Ubwo bikaba bivuze ko uba afite imyaka 29 y'amavuko. Uyu ni murumuna wa Ivan Cyomoro Kagame na mukuru wa Brian Cyizere Kagame, akaba musaza wa Ange Ingabire Kagame, kandi akaba nyirarume wa Amaria na Anaya, abakobwa ba Ange Kagame. Aba bakaba ari bo buzukuru rukumbi ba Perezida Kagame n'umufasha we Jeannette Kagame. Nkuko byabayeho
ku bana ba Perezida Kagame. Ian Kigenza Kagame yabayeho ubuzima butuje, yiga amashuri atandukanye aho yize muri Green Hill School Academy. Nyuma yaho yakomereje mu mashuri ahambaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo Deerfield Academy, ishuri ry'ubukombe ryashinzwe mu mwaka w'1797. Ubu rikaba rimaze imyaka 227 ribayeho. Uretse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yize muri indi shuri rya kaminuza yitiriwe Williams, iryitwa Williams College, yaminujemo akayivanamo impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza Master's Degree mu bijyanye n'icungamutungo mu mwaka w'2019. Nyuma yo gusoza amasomo, Ian Kagame yateye ikirenge mu cy'umubyeyi we umubyara ari we nyakubahwa Perezida Paul Kagame mu mwuga w'igisirikare. Mvuze umubyeyi we Kagame wabaye umusirikare w'igitangaza, aho yakoze byinshi bimuhindura umwe mu banyabigwi bahambaye bari mu isi batsinze intambara, ariko akaba nihariye nk'umugabo wenyine rukumbi wayoboye igisirikare kigahagarika jenoside mu isi nzima. Ian Kagame nawe mu mirimo iriho myinshi mu isi yashimye gutera ikirenge mu cyase, maze arahirira guhinduka umusirikare urinda u Rwanda. Gushyira mu bikorwa izi nzozi yakuranye, Ian Kagame yagiye kwiga mu ishuri rya gisirikare ry'ibigwi n'amateka bihambaye rya Sandhurst Royal Military Academy riherereye mu majyepfo y'umujyi wa Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Iri shuri Ian Kagame ryizemo ibikomerezwa bitandukanye, cyane cyane abavuka mu muryango w'ubwami w'Ubwongereza barimo ibikomangoma by'ubwami bw'Ubwongereza. Ubwo ni ukuvuga abahungu babiri b'umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu yabyaranye n'umugore we wa mbere Princess Diana, barimo Prince William umurago w'ingoma y'Ubwongereza na murumuna we Prince Harry. Abandi bize muri iri shuri rya Sandhurst kandi bazwi ni General Mhoskeni Rugaba, umuhungu w'imfura wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Perezida wa Uganda. Nyuma yo kwiga amasomo ku rwego rwo hejuru rwa gisirikare, yasoje amasomo ye tariki ya 12 y'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2022, aho yasoje afite ipeti rya Second Lieutenant. Umuhango wo gusoza aya masomo wa gisirikare witabiriwe n'ababyeyi be arimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madamu we Jeannette Kagame. Muri iri shuri Ian Kagame yarangije ari kumwe n'abandi banyarwanda babiri aribo Park Udahemuka ndetse na David Nsengiyumva. Nyuma yo gusoza amashuri muri Sandhurst, yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda ku mugaragaro. Umuhango wo gusoza amasomo n'imyitozo bya gisirikare byari bimaze igihe bibera mu kigo cya gisirikare Gako mu karere ka Bugesera. Umuhango wabaye ku wa gatanu tariki ya 4 Ugushyingo mu mwaka wa 2022, uyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Nyuma yo gusoza aya masomo akinjira mu gisirikare cy'u Rwanda, Ian Kagame yahise ashyirwa mu mutwe w'ingabo zishinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu Republican Guard cyangwa se RG. Ku rundi ruhande, Ian Kigenza Kagame uretse kuba umusirikare n'umusportifu ukomeye ukina imikino myinshi itandukanye irimo basketball na football. Ndetse muri iyi mikino vuba ahangaha yagarutsweho ubwo kwa gatanu tariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2023 yagaragaraga mu mukino wa shampiyona wa basketball mu cyiciro cya mbere wabereye muri Lycée de Kigali uhuza APR Basketball Club ndetse na IPRC Kigali, warangiye APR itsinze IPRC amanota 106-59. Muri uyu mukino Ian Kagame yigaragaje nk'umukinnyi w'ubuhanga budasanzwe, bituma imbuga nkoranyambaga zicika ururondogoro. Ndetse n'ejo bundi ahangaha hagaragaye amafoto ya Madamu Jeannette Kagame n'umwuzukuru we bazi kumushyigikira ku kibuga. Kandi si ubwa mbere Ian Kagame agaragara mu mikino, kuko mu mwaka wa 2016 ari kumwe na murumuna we Cyizere Kagame yagaragaye mu mukino w'umupira w'amaguru, aho ku wa gatandatu tariki ya 18 y'ukwezi kwa gatandatu 2016 Ian Kagame na Kagame bari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abatarengeje imyaka 20 yakinnye n'iya Maroc, zikanganya igitego 1-1 mu mukino wa gicuti wabereye kuri Stade Amahoro, wari mu rwego rwo kwibuka abasportifu bazize jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Nyuma y'urugendo rurerure rero yagenze, uyu munsi Ian Kagame agaragara iruhande rw'ababyeyi abarindiye umutekano. Rimwe uzamubona ari kumwe na se umubyara nyakubahwa Perezida Kagame, nk'aho yagaragaye ubwo Perezida Kagame tariki ya 15 y'ukwezi kwa mbere 2023 yitabiraga amasengesho yo gusabira igihugu National Prayer Breakfast aba rimwe mu mwaka. Aha yaracunze umutekano w'umukuru w'igihugu. Ibi byatumye benshi cyane ababyeyi bagira bati kwibyara bitera akanyamuneza, kubona ubyara umwana avuka ukamurera kugeza afata inshingano zo kuba umwe mu bagufasha inshingano ushinzwe, bati rwose n'igitangaza.
abandi ku rundi ruhande bagize amarangamutima akomeye kubona hari umwana wa nyakubahwa perezida wa repubulika wateye ikirenge mu cye, kuko benshi mu banyarwanda hafi bose bazi neza akazi gahambaye ka nyakubahwa perezida wa repubulika mu gihe yari yambaye impuzankano za gisirikare. Iyi ngingo yo yihariye ukwayo kuko uretse n'abanyarwanda ubwabo, abanyamahanga ndetse n'amateka ubwayo azi neza perezida Kagame n'igihe cye nk'umusirikare. Ku rundi ruhande ikindi cyagarutsweho ngo ni ukuba Kagame yaragiye muri RDF ngo kuko bigaragaza agaciro n'icyubahiro igisirikare cy'u Rwanda gifite ku buryo umwana w'umukuru w'igihugu ashobora kukijyamo, ngo ndetse byatanze n'ubutumwa bukomeye ku mwuga w'igisirikare ko ari umwe mu yiyubatse cyane umwana wa perezida yakora kandi neza nta kibazo kibayemo. Ngayo nguko ni byinshi byaranze imbuga nkoranyambaga ubwo byari bimaze kumenyekana ko Kigenza Kagame yabaye umusirikare mu buryo bwemewe. Ni byinshi ku buryo tutabigarukaho byose mu kiganiro kimwe, gusa twicyo twagarutseho kuri rwandatonight imwe mu byaranze ubuzima bwe. Icyo nakubwiye nuko uyu Kigenza Kagame ubu ageze ku ipeti rya captain. Uyu ni nawo umusozi w'iki kiganiro. Wakoreze gukurikira rwandatonight, kora subscribe tujye tubana buri munsi. Njye nitwa Eric Rukundo. Amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Ndabashimiye. Rwanda Tonight.